برنامه کادن آدنگ جوک افدم و حمود میوخش بینرین هجا ام به هفته جهاتن نافچهان سبینه یا مردینه چما ام هات نورگلو جبرکو لسر سینور نسبین و قامش لوه نوبت آنگو چالکیا خوی درکتنا روجاوای کردستانه بردوام که همجی دوین هبره دا دبیست و هشت کانون دا شانده یادن پارتیل گل ربر پک یابتا اجلان هفدیتنک پک هانی بو امش چالکوان و ولاتیا بپرسن که هم در حق و چالکی دا و هم جی در حق نرین و فکر آنگو پیام ربر پک یابتا اجلان دا چه فکرن برنامه ما دست بید که بینرین هجا نها لروجاوای کردستان مترسیه که کو کرد جاره کادنه ون سرو بنکرن. جبو خاطر به که سرانسری سینوری باکوری کردستانه دگوتن بره بنخطو سرخطه نوبت تا خوی درکتنا ستویا روجاوای کردستانه. چون سبینه چیزی نهال سروجی پرسوسه. موجی وک عالمین باکوری کردستانه هاتنا پشتگیری دادن و نوبته. پیام اوه جبو خلک روجاوا چیه؟ سری که دا از وشانه برا سپاس دکم. اوا دیمیجی اوا یکمی جوان راجی بهیس کردن هفگرتن یعنی تک عالی و تک پرچه تک باوری به تک هیس که خوبدون رو هفدو بو نوای اوی سرکوین چونکه دیروی که دا منهریه هم ده حربا جهان یکمین دا هم ده اوا ستاتویا کو ترکیه آوا بی دوی دا تی زمان کی کرد نوونه یک اگه بونا یک 3 سال بری اوی وی مافیانه که به دست بخستنه مقابل پشتی 3 ساله جاردنه که اوی شانسیانه که هاتی برداری روجاوا هاتی برداری کردا کرد گروی شانسی خو بن پی نکن ناوا ناقوقی بچوک و ناقوقی بچوک جی بن پی بکن لسر آلمانجی مزن بین جم هفدو جبوی مثلا نتوی خوب دن جم هفدو مجاری بچوک ناو هفدو بقدینن و ارگه خوب بدن یک هفدو هیزوان اوی بشبری وان چقا خورد وی برا خورد بوی او هیزوان اوی وان بسر بخی ام جوان راجی وی قاسی ماتنوی درا و ام پشکری بدن وان ها به دعای خو ها به دنگی خو ها به دیتنا خو که وی گلی هانه که به پرچی کیان پرچی بجی برا بجی حتی اروپایی جی حتی باش جی نکیجی بجی اوی گلی هانه که دلی وان بوان رای ام جوان رای سرکفتم دخازن جوان رای سپاس کن باشه نها ربری پک یابتا جانال گلوی هفتیتین اکات کرد شانده یا دم پارتی چو هفتیتنا یکمین کرد و ساخویات که وی هفتیتین بردوام بکن ایرو به دولت باچلی و اونما قرطول راجع هفتیتین اکت کردن لی ونزانن ربری پک یابتا او جانال گل گرینگی دده یکیتیا عالم که عالم لسروی چت فکرن موجی وک عالم باکوری کردستان و پیام چواد بینن انا عالم ام گریدای به سر اولا اسلامینا tabi olaydı neki jbuy me pirozum jbuy wan jinirini wan hene fakat edkarım ser ola İslami bibijim ola İslami her zaman da gotiz bilek boyunda xurtbun heye yani xadi ala jidive hun tev behevra le be haqiqati da desti qobdan hevdu haqiqa giredim bira beni haqiqati xurt bive emji alimi o evi mey oldara gelimera divejim evi dava haqiqati dava koy bi salai hatne bin pekirin dava her insana be riye dünyayı da mafi insanayım. Ev yaji mafi kurdayı koy xadi ala dayvan ha evi zaman divi ha evi koy seri xobijidin ha evi koy axa xuda bikarvin her kar و ساز خو لگورای نتوا خو لگورای چاندا خو لگورای شکل خو بجین اویاجی مافیوان خدایی خدای علا دایوان جبوی وی مافی هانکی جی گره ام ویجم واش کی اولیه یکی اسلامیه جی ام روی نوای پشکریه دن و دعوا هانکی
دەستپێکێ دا ون وەک دایکێکان نسێبینێ پەیاما te mesaja te ji bo xelkê rojava çi ye خێر هاتن سەر چاوا و مەساجاما ڕۆژاوا gelek بەدێلدانە gelek tiştkirina em dixwazin ew joka miletê dinyayê bikine mafê xwe û tiştê xwe û vê baskiya her ser wa rakin ser me tev da û barişê dixwazin û qenciyê dixwazin û rojava rastî jî gelek bedêl û tişt dana em dixwazin weke dayîk got hiç bariş çê bibe û dera wê derê de sê behrî li rojava rastî ya me hemyaya em hemî yekin lê mesele dixûb dera me de hene ama em dixwazin vir jî û li wir jî hema sê behrî rojava gelek bedêl dane em dixwazin bariş li wê de çê bibe û mafê wa jî hebe yani ew jî bikine mafê xwe wek însanê dinyayê hemû tev da û em bayê dinyayê jî dewleta jî dikin got ser rojava bisekinin vê baskiyê ser wa hilênin bixwe beratî em tev de bijîn û em weke hevî û rastî em dixwazin got bigine mafê xwe li wê de sê behrî rojava îcar niha tam li ser rojava ev em bêjin zext hene em bêjin operasyon hene êriş hene tam ji divê naberê da dem partî çû gel Öcalan hevdîtinek pêk anî rêberê pêkê Abdullah Öcalan pêra hevdîtin kirin mesaja Öcalan kuşand hûn çawa dibînin hûn çawa pêşwazî dikin silafê xwe jêr dişênin gelê xwe hemwara em dixwazin got em jî tevlî wê tişta got serok gotiyan em tevlî bibin û em destê xwe bidine hevdû û sê behrî rojava jî wê tiştî ciddî bigirin dewlet jî ciddî bigirin yanî barişekê ara rojava de jî çêkin û wek mafê dinyayê mafê wa jî heye û vê tişta gotin em hemî destê hev bigirin û em destê rojava bigirin em weke hev tê tev de bijîn û ser qenciyê ser aşîtiyê û em dayîk bes bigirîn nê kesî jî bere negirîn bila barişek dinyayê de çêbê sê behrî rojava rastî em dixwazin ev baskî ser wa herê ev şer bisekinê ev xwîn bisekinê yani sê behrî rojava gelek pêşî em bakine dewletê dinyayê got hema vê baskî ser wa hilênin destê xwe babêjina rojava maliyava em wê dixwazin hatina we ya îro li sebînê çi ye armanca we çi Hatina me ji bo alîkariya miletê bindest hatina me ji bo hebûna mêrkê Kurd hatina me ji bo serxwebûna Kurdayê hatina me ne ji bo alişverîşa aboriyê em ser bindestiya hatine verê çi li vê derê hûn ji sebînê çi mesaja xwe ji rojava re dişînin Wallahî tiştê ji me bê em jê re sekinîne tiştê ji me bê em jê re sekinîne em jî parçekî wa de ew jî parçekî me em jî parçekî wa de baş e li cem rêberê pêkê Abdullah Öcalan hevdîtinek jî hat kirin mesaja wî jî biraya giştî re hat parvekirin hûn ji bo mesaja Öcalan çi dibêjin em boy mesaja wî re sekinîne em boy mesaja wî re sekinîn hema bi rastî biratî ki bi rastî heger biratiya bi rastî tune mod malê tenê de jî dikare derbas bike biratiya rastî hebe em jê re sekinîne em ji gundan serokê xwe derneketin û dernakevî والله ام دفكرن ام دبين بركي بارشكي تشيبه ان شاء الله ام صلحكي تكبنا الدنيا وحق ماجي بين عسكرين وايلوجي نابغ للسرماهيه دبيجن دم بارتي دم جهاتيه gerek evdem ras bebe evl havatin çebebe yani ko çene bedve de medaji çene be demek ki zor teşekkürni em dixwazin ev barış çebebe esbet bejim peki mesaja ku ji bar rêberê pêkê Abdullah Öcalan hat mesaja Öcalan û çawa dibînin mesaja ji bar rêber hatiye mesaja wî jî tam saxleme tam baş gotiye em tev ji wê mesajê qebûl dikin û em dixwazin ku ew li ser wê ew kê çêbe jî ev barşaha baş ji bo rojava çi dibêjî ji bo rojava jî bila rojava herkes bigî ji heqê xwe bila bizamin ku li her derî jî ev Kurd hene yani wisa nekin yani ew çiqa jî bikin bibin û bînin dîsa wê bigîjine heqê xwe yani bir hetî bi camêrî bi delalî çêbibe daha em dixwazin wek ku serok ji wan re gotiye û tev lê godarî dikin tev jî yoruma wî dikin hema bi vî meqamî çiqa rojek berî rojekê çê bibe daha çêtir e daha em baştir dibîne hûn hatine
نسبینه سر سینور نسبینه قامشلو نوبتا آنگو چالکه خوی درکتنا روجواهیه وند خوازن وک دایکن باکورچه مساجا و پیام ون بدن خلق روجوا اي والله قربانو امزيج بوي بارشي بوي عدالتي ابخون بسكناندن كريمه والرب العالمين رسول اكرم ايدي افشر بسكناندن ام ناخوازن شر ناخوازن ام بوي بارشيتين ام بوي وكابيتين ام دخوازن كنا دايكي عسكرا نا يريلا نا شروانا و نجرين ام جري ناخوازن دلي ما شاوت يا براد دلي كسي نشوته والرب العالمين تبارشتي ما ظن الدنيا كي راحتي الدنيا كي ام بوي بارشاتنا ام نجبوي شر وتشتهاتنا ولا ام جبونا راحتي بكبت شوكي جينجا عدالتك خوش تشي ببا وكابيتي تشي ببا قربانو ام دنيا ده شر ناخوازن او نياري ما شرط خوازن نكو ام تخوازن رب العالمين عدالتك الدنيا كي وكي ام بيجن خوشيكي كبت دنيا وبرا عدالتي تشيكن برا هرم بسروكاتي رونين برا عدالتي معظم دنياكن والله سروكاتي قدري وعدالتك معظم كبد دنياي وخوشي كبد دنياي والله ودايكي عسكراجي راحت ببن ويري لاجي راحت ببن وشرباناجي راحت ببن هر دري راحتي تشيبه برا هما هر كاس بيدري بالزافه والله او ايرو وي تشتي بكن وخوشي كبد دنياي قربانا كري خو ما يدي ام شر ناخوازن ام عدالت خوازن خوشیت خوازن برای که کسی نگرین ون مساجا اجلان چواد بینن والله مساجاوی امواد بینن ام دبیجن شخوا او زانایه او دنیا تمام عقلی مجهول دبه اما برا بعقلی مجهول بن ويدرخن برا همن ويدارين برا دارين برا داري او جيبين عملت خو برا عدالتك تشبه برا امجي انسان امجي معرفن برا امجي وكا خلقي خو بديجن مع في خو بديجن حقي خو ما قيتشكر يا امجي وكان يبي منابن او خو مع في خو قنا امجي واتشيترن والله قربانا كري خو اوه ون جنسه بینه پیام کی بچ رنگی روجاوارات شینج بو خوی درکتنا روجاوا جنسه بینه سلاو ورز جبر حیا روجاوا ام دکد توایی امانه آلی کاریوان پشتوان پشتگیریوان تکن هیوی دارم و چه که خوش چه ببل روجاوا باوریامه کرد نه کردی باوریاتش کوته و تش چه باوری کو چه ببه جهیزا متش قوتا متش باوریامه جهیزا کردیتی ام بشرمانی خوشی باورن حتی داوی حتی داملا خونا مهمم پشتوانن ام مظلوم عمدی سربلندن شرمانی خو سربن یه پجه تمام به کرد و کردستانی ولی من ایرو نه روزا کو ام جداتی تخنه نافخه ایرو روزا کرد روزا یکیتیه هوار یعنی هیوی دارم همو کرد بوی رنگی یعنی تیب کوشه و انشالله وی چه جیبه به هیویامه باوریامه او وی چه ببه چه هیچ چواد فکر جمعه نزع گرینگه روجاوان باش دبینن هیوی دارم عقوبت سری همو پارچه مبه من مساجا کجربه پک ابطلا اجلان هات و چواد نرخین و چه دبیجنج بوی مساجا اجلان والله ام هیویا ما او شوی باش چارک جوار نما ارتکناتیو کی وانجی تنه دف باش دفلت کوانجی دولت تجیجی نمایه جوی پشتن نما یعنی هر تشتی کارانیه ام دن ان شاء الله باش به başka çare jwara tine riya kapê ve her tine yani çıkış yol çıkaydı be çıkış yol eve riya rızgariye çeku çe riya rızgariye inşallah ne he çek yusan vekti zaptine heviya me xwedê tişekî baş çê bibe em daxwaza me ew wê çê bibe yani wisa bawerim ez bawerim wê çê bibe şerê qirêj ku li roja bê seknadin em ji bona wî piştgirî dine rojava û zanin Daeş heteşe ev örgütê dine tev li hemberî xelqê rojava li hemberî milletê rojava li hemberî temamekî milletê rojava şerekî qirêj dimeşînin û dewletê hinek dewletê dina jî destek dine van çeta û van insanê ku ji Afganistan hatine, ji Türkmenistan hatine, ji Tacikistan hatine, ji Qirgizistan hatine li virê şerê Kurda dikin em jî ji bona ku em piştgirî bidine miletê rojava em hatine virê. Wan peyama ku ji gel Rebel Pek Abdullah Öcalan hat û raya giştira parvekirin wan peyama Öcalan çawa dibînin em peyama Öcalan pir baş dibînin aslında gerkî hetanî îro nema berê gerkî berê ku hevqa însan nehatine kuştin gerkî pêre hevdîtin çêbûna birêz
Öcalan insanı ki baldar, vişari kareb de sektandan unzanın de hazaru çenda da bu jibona brez Öcalan 6 milyon imza hatta komkirin و شان مجلسی وی شری کاره بده سکناندن ام پیاموی پر باش بینن دبی دولت جی گرکی گرفه خوب که و ملت کرد جی گرکی لپش Öcalan بسکنن کو دست Öcalan جی بقوت بوه. ونوک جنن باکوری کردستانه پشتگیری و پیاموش بوی خالکی روجاوا چیه؟ يعني جبو خاطري حمي جياني رام دبيجن باكور رجيد بيجن باشور رجيد بيجن باي حمي تقتي كردستاني را بانغوازيه ميا جبو خاطري في شري ورا سكناندن جبو خاطري كو زاريو ملورنونا قتل كرن جبو خاطري كو آشیتیه کی مایندر کجبو خاطره بمینه وی ولاتی ما ام دویژن برا هرکس دست خوبا ویجه وی پیواجوانه که برا هرکس جبو خاطره وی پیواجوی را برسف براستیجی ام نخوازن کو ولاتی ما تالان ببه ام نخوازن که ولاتی ما مرنچه ببه ام نخوازن ولاتی ما ورد آگر کرن ام دویژن مینو که دای که کردستانی ام دویژن که دبیم برا آشیتی و برا همه ویگه دست پی بکه شو هر وکی کو ام جید زانن لدر وای سینور پیواجوی که دجوار دست پی کریه سر علویال سر کردال سر جنال سر زارو سر جوانا هر قتلیامه که مزنه سویقرمه که مزنه ام بانگوازیه مش حمی گلی کرد هیه ام ببین یک دست خوبت نه هود نکش وی پیواجوی را ببین برسف برا بس اف قتلیامانه که وره کرن برا بس زارو مل برچاوی مورنه کشتن جبو خاطره ما لروجاوا چی به کردستان جی اوه روجاوا چی به باطمان اوه روجاوا چی به آمت اوه روجاوا چی به قوزلق اوه ام جیو که جنم بانگوازی تکن ام بیجن برا اف قتلیام برا وره خلاص کرن برا اف پیواجو یعنی که برا دست آشیتیه وره گرتن tam jidver dat xwazim bipirsim legal reberi pek yaptla Öcalan hevdîtinek hat kirin ew jî peyama xwe bi raya giştê re parvekir bi xelkê re parvekir tam jî ew jî qala aştîtke ve keviyet ve tişt çêbin ve ez amade me win vê mesaja wî çawa dibînin yani em birez rezdar Öcalan em viyawane ke dibînin yani divê ez çare seriye re vekirîme tiştê were ser min ez jê rez amade me lêbelê divê piskirêkê Kurda di meclisê de were çare ser kirin em jî dibêjin em bêjin ême çon birêz Pervîn Buldan Sirê Süreyya Önder ço hevdîtinê xwe kir û hat peyamê xwe ji davî gelê ê Kurd û gelê ciyanê hemî gelo em jî bi lêviyê bersivê ê wanê qarşiyê ne ew çî difikirin ku eger kî wî pêvajoyanekê de ku eger samîmî bin ema samimiyetê me li berçav e samimiyetê me li holê ye me em me xwe diyar kiriye bir ew jî xwe diyar bikin bin perdê ê reşê şîlo de bira nemînin bira xwe zelal bikin hûn ta ji serhedê ji wanê hatine ser sînorê Qamişlo Nûsêbînê peyama we ji bo xelkê Rojavayê Kurdistanê çi ye peyama me yekîtiya Kurdan e Kurd tevbin yek Başûr Bakur Rojrat Rojava me re yek e ferq nîne bira herkes destê xwe desta vicdana xwe roja îro roja ماین نمانه برا خوب من خواهی خیلی me کسی me دوستی me tine em dosti me emevim وکی دنیا تفجی دشمنی me hûn dizanin herkes pey menfaatê xwe pey berjewendiyê xwe pey kesatiya xwe rojane ye em Kurd yek tenê mane nava dünyayê da ne Müslüman ne gayrimüsliman ne Avrupa ne Asya ne Sol ne sağ tu kesî ki me biparêzetine kesî me bexayîstine îro em xwe neme xayî kesî me nebexayî em dixwazin yekîtiya Kurda Seydayê cîgê xwe dibî hûn bibin yek ew nebin yek hûnê herin yekî yek ew daxwaziya me ji temamî Kurda ji Partiyê Kurda ji Partiyê Başûr Partiyê Bakur yê Rojlar Rojava bibin yek destê xwe destê bilatikî hebe bilatikî hev re bikin daxwaziya me jewe Legal reberi pek yaptla Öcalan hevdîtinek jî hat kirin şandaya Dem Partiye çû hevdîtinê kirin win peyamên ku ji Öcalan hatin win çawa dibînin İnşallah bibe xêr bibe çavkanî bibe rêkî ji her milletî re milletî rojatan navîn ra tev bibe ronayîkî herkesê inşallah ji dîtinê û daxwazî û rêbazî û ve pêşengiya Öcalan yê
Suudi helde ye başlayan en basit bine. Rojan li ser sînorê Qamişlo Nisêbînê nobet çaleke xwe derketina Rojavayê Kurdistanê heye. Ti jî wek alimekî Kurd, seydayekî Kurd ta ji Betlîsê xelatê tu hatî vê derê. Peyama te ji vê derê ji bo Rojava xelkê Rojava çi ye? Bi navê Yezdanê Dilovan û Mehrîban hemî rengderê qenc ji bo Xwedayê ku hemî tiştê ew ê aferandiye. Em gelek spasdarê Xwedê ne ku me dît rojekî ewha ku bîr û baweriya me wî qaşî heye ku aştî, aramî wê di welatê me de jî çêbe. Em jî mînanî gelê cîhanê serfiraz û serbilind bijîn. Beş, em gelê Kurd belkî 1000 sale ji hemî herkesî daxwaza wî aşîtiye, biratiye ve keviye. O gelê Kurd divê rêda gelek jî bedel daye. Heya roja îro dev ji doza xwe heq, doza ku baweriya wî pê heye ku ew dê ji biratiyê tîne, aştiyê tîne, nerindî û neqenciyê ji nava mirofa radike. Doza gelê Kurd ev e û îro jî em dibînin pêşerojekî mezin ji gelê Kurda çêbiye. Ji ber wî qasî em spasdarê Xwedê ne ku nêzîke gelê Kurd jî mînanî gelê dinyayê, gelê Amerîka, Avrupayê, Fransayê, Kurd, Ereb, Faris, Tirk, herkes çi dixwazin ji wan re çi heye, gelê Kurd jî ewî dixwaze. Gelê Kurd nabêje bira ji me re hebe ji hevalê me re tune nebe. Gelê Kurd dibêje ji hevalê me re jî bira hebe, bira ji me re jî hebe. û ev fermana Xwedê ye, Xwedê Teala gotiye hemû însan mînanê hevdin e. Herkes ji te re çi maf hebe ji me re jî ew maf heye. Em dibînin ku roja serbestî û azadî serbilindayê nêzik e. Em hîvîdarin ku ew hêlîn îdî roj bi roj mezin bibe û bibe sedema wî qasî ku di welatê em têda dijîn ku em di vê ahaha da dijîn biratî û qencî di nava Kurd û Tirka da jî çêbe. Tam jî di 28 Mê da li gel Rêberê Pekê Abdullah Öcalan hevdîtinek hatkirin. Öcalan dibêje bila yekîtiya gelê Kurd û Tirk çê bibe. Ti peyama Öcalan çawa dibînî? Ya herî qenc ew e ku Öcalan ew ê peyamê daye. Lewra rastî yek e, du rastî dinyayê da nînin. Yek rastiyek heye. Ev 1000 sale gelê Kurd ew peyama ku Öcalan daye. Öcalan nêrîna gelê Kurd hemî di dilê wî daye, di mejiyê wî daye, di şingê wî daye. Ew ê peyamê daye dinyayê. Gelê Kurd 1000 sale biratî û aştî ve keviya di nava Kurd û Tirka da dixwaze û rêya rast jî ew e ji wê pêva rêyek din jî nîne wê herkes neçare were li ser wê rê. Peyama we ji bo Rojavayê Kurdistanê çi ye? Wek hûn dizanin bi rastî bi 10,000 xort û ciwanê qîz û xortê Kurda hatin qetil kirin, êk hatin şehîd kirin, berxwedanek bêhempa hat li darxistin. Encama vê berxwedanê, encama vê serkeftinê bi rastî jî derskeftiye gelek hêja hatin bi destxistin.
ev destkeftiyek hatan hati destxistin ne li Türkiye ne li Rojhilata navîn ne jî li Ewropa ne jî li tu devleta we kundizanin gelek bawerî gelek netew wek hev jiyanekê hevpar jiyan dikin ev sîstema hatiye avakirin û ev statûya hatî stendin hewcedarî pê hebe Hekwas bedelê dinî jî ew bên dan ev destkeftiyane hane gerek bê parastin ew biv parastin jî ji xwe wek hûn dizanin bi rastî jî li Bakurê Kurdistanê li du ciya nöbet heye bi dihan roja ev nöbet berdewam dike ev nöbeta heta destkeftiyê Kurda bi statûyekê bi encamname statûyekê bê li darxistin jî ev berxwedanan ew dewam bikin ev piştgiriya gelê Bakur ji bona Rojava gelê Rojava tevayî hem bawerî wek hem netewê cuda ev destkeftiyê stendinê ji bona bê parastin ev alîkariya hanê ev piştgiriya hanê jî ew ê berdewam bikin. Ji gel Rêberê Pekê Abdullah Öcalan bi şandaya Dem Partiya re hevîtinê kir peyama eşkere û net li ser heft xala hat eşkerekirin biraya giştî re hat parvekirin win ji bo vê peyamê çi dibêjin win piştgiriyek yap çi rengî li vê peyamê dikin Em dibêjin muhetabê aşitiyê bi rastî jî birêz Abdullah Öcalan e îro ne serokê Kurda tenê bi rastî serokê gelan wektê nasîn ji ber vî hawî jî em jî dibêjin ki kesek dixwaze aşitiyek hem wel Kurdistanê hem jî wek Rojhilata navîn tenê yek muhetabê gelê Kurd heye ew jî birêz Abdullah Öcalan e hetanî ki birêz Abdullah Öcalan nekeve nava man müzakera heta gi bangawaziya wî çê nebijî û heta gi şert û mercî wî jî gi nêbin guhertin û ji bona aştiyek mayînde hem Rojhilata navîn hem jî li cîhanê bêl darxistin bi rastî jî birêz Abdullah Öcalan ew encamname ew bangawaziya wî hat kirin wek tevayê gelê Kurd vê bangawaziya hanê qebûl kir û dû vê bangawaziyê jî. تماشاوان جواکا کم دست پێکێ jî got em îro jî hatin navçeyan Sêbînê li ser sînorê Qamişlo Sêbînê nobeta xwe derketina Rojava heye li vê derê îro meşek jî hat li darxistin ji tevahî navçe û bajarên Bakurê Kurdistanê welatî û siyasetmedar hatûn vê derê beriya meşê me jî fikr û nêrîna wan hem aj bûyî Rojava hem jî peyamên ku ji gel Rêberê Pekê Abdullah Öcalan hat da nirxandin em vî awayî dikijin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka dinê her şad û bextewar bimînin.